Ino bang po ching kiji la kadu ta theklong ta chini po ex CM Karbiong Autonomous Council alang liya Frank Congress pen chu si BJP long dang lo BJP pen pak BJP han pang tang lo Hauragat MLA ta ceman lang la po phip non bang ke alang li BJP and resign that pusi kopi po si alang li BJP and resign nang kok la pen non ken kam kimi pisi wa ima li pen ching ki thanji nang li BJP and resign alo la bang ke chini lo social media long theklong lo sami nang li ang hu pen bang ke theklong le lang masih Ahok lang hi sao parti pen ke chiu ga hok lo ke nam tang April 7 ni si partai blok ale tar bang diko ke partai ta ala alang tum ka do be ke sini sara moni tum si partai blok parti ya ke hoi tum ta sini apa kon nang lo bang ke do yang ri kon bang ke do kita ini ngabang ke cerut kut sudah seperti ke dokter ke alam dulu alam dulu lapen drum alam pen itu ngapan ke plakta itu non Karbiang long ke 1951 ini kan ke 89% kan itu non influx cepet lo non Karbi 39% pasti sih majority lah 52% lah kita cuma tangho garo tangho baru tangho kadang ST pangrumpet pensi itu non majority 52% lah tapi itu mah mau Karbiang long pusat deh 39% ada anta itu mah panjang lagi angring kesini dulu lagi mon tangho lagi yo guru tangho la tumke Hungary tangho ala tumke Christian tangho nah itu alam do kasi itu mungkin barat politik soal politik sebenarnya mewah dia cuma jadi cuma hadam oposisi tak dulu soal tendensi non libang lang lo lapen parti kicing atum cepaduk tang atum pan importance ketimbang ke asam kaduri do nah itu kan langan kita celang dahulu kalau dia long BJP dia perang menurut tema bon kita lapan ke Tangerang ketemu kelida nilai cepat dan cetak dan tapen election nilai MP rem lo dan di kota yang kita lasok tipen nilai boleh sampai pen estimasi car pun dia sih empat tahun lo akhirnya nambah ke ke banda pagi lo importance nang pibang jadi kita belum ada non nang li BJP penang te pro penang pi nang li fi nang ki dunji la puson aku mereka ring nang li na jadi nilita kalbi yang lo ngamunit nilita penunda kalbi ulo te penangan tu pon nang kilo tum dulu nongka pon mata kang reng layai tumpo ili mikana kai kalbi yang lo ngarapo si non puan ke nili konan ma ke Japon ke menit tum nang dun toy ke masih ning cithina akeng kam kimi ko pilo nang li la tengkam kimi bang non ta non sia si resign la masih non make mahat kena ola sampai na boson nang li fan non ci kontek bom do mana li do barak beli pentado apa rasam pentado penapu estimorca itu presiden cudon mati Steda lo, so pensi aling di koplo, pen burulan pen penangan pun yang cilo tunggu lo, pen la pu buku na pen pu kual peran pen dah, pen alam guati, maksimum major kang rakyat dispor mesti, karena kita cini lo itu tunggu ada cini lah, kalau di menit, toy kan bedong demoria kan bedong lagi, pen alam tu pen di relation meo. muning ke MP election do po nasi labang so MP election long nani kan perfect di ni kuan unji ma labang ni liji puteke monta ni li klempo nali ko pilo ke chatam lo MP election ko tak bang asam long visit he bonan asam long mana asam government ke gupulo karena dak north east satu ke kuman ma central long government ke do hapusin toy titik karena itu kadung kita tax aro non Mizoram long namanya MNF itu mereka alliance itu so alliance mang kayak hadak le ini tang lo pulo teh lagi malam sih ada repot ya
penting pura long ta lason ta taksi penangan kecil lah kayak tentang penanganan long ta lason ta kafe apang ka bangkre ini no nanda bangkre ini ber ya angke mengaloi long la apang ka bahini nanda bahini ber pasti pen ka itu putih ala endip me NDPP NPP tum se non NPP tum se government banai lo te central long BJP government se do la se kita pe ko pe yang ada tuang dang de long ji joy ke ji pasal aso la kan nang tum ka du la ka kan de pen ta bi rep ngambang ke orang dan yang non ku ya proposal ke topik lo non proposal kita mau masih bang dulu lah parti political party cuma pengen dengan sekarang ini non kayak ini putar dunia lah ngapot masih ini program dulu